Bonjour, bonsoir. Ma famille c'est DKM Flash TV. Ma famille c'est Doma Boss. La poule comme on c'est Elix. Bokota bon mon abilenya Doma Boss. La poule comme on c'est Elix bandi. Doma Boss c'est rare si je n'ai qui te parce que je n'ai vraiment et a encore bon ça ma camp. Nga pena le bela trop basse na mi ban. Après basse na mbela mon na sur le bela terre on de ma camp. Merci na boss na David Kanyama. Merci na cameraman na ngai. Dem balambiche mwindo. Vous me savez bon. Et ça vraiment bien. Duma boss là un sentiment moko kaka tolbela 4 sentiments ya mbeto. Malgré bon le bado ma vani na kiti mais maman mbeto bilara mais les l'homme mbeto ça te non mbeto ça de la zabu na vani na kiti na za mbeto. Na za kiti a mbeto pembe na nga. So na lo bela on a kiti. Na lo bela on a kiti dans le sens que bolingo nyonso tout boloba ka ke domai mbeto kaka nde salama pona aussi bana même kiti te non. Na kiti na mbeto mais to konta mbeto pour mbeto ça so sali sentiment na nyonso tant to kuma fatigué to la lamba mona mbeto. Fatigue na biso so biso mama na mbeto mais so sali na kiti tant on a fatigue jamais on cause ki o bando tsamu to bola non et c'est un mbeto tanda na kiti pe to sala na biso makamba moi si je cause la kioté aime son papa ngani yo la mbet non to bon appel sentiment sur ces ala ke bozala bino na mbet mais bon memi on a kit mobile mso mon apenda bazali na mo mbet tele mazui mo saine na kit mobile mo ka fandi penda boye azo matisi mo sikolo boye bien mot ezala penda go le goût de ça le goût de kit amati mo kit so yo moi si kakande foi bande façon ni ya osalela moi si soza na souplicité na nzoto o mona penda kiti wana penda o mona ngwe baluki mbeto o mona ngwe baluki mbeto mato e bande ni ya sepelisa mibai na biso o ko sa pe mo pe bozala pe na mbeto pe boye obite papa mbeto to tsana mbeto be tona na se bino ka sentiment de même o te papa to ko tana na douche ngas ko na préférer pe su ya douche o mo bo sokola mai sopane la bino monde mai sopane la bino ana sko yo ka moska o ko zono pe ka mo likolo na o ka o matsa na mire mo likolo tina mire to tira mire papa obite biloko e ko za pe musuka mai sopana na ka o tipe na bo mai sopana mai sopane skoyo papa na sima na yo mai na katikati na ona papa comment est-ce que sentiment on les alaka ba mama na ko sabino tenga ndeko na bino moi si mobile faut me mai likolo mobile faut l'accès ba lo mo o kotonyo saleka na so ngote no yo kantsakyo so na l'accès prise o yo benga ngandumba jamais abenga ndumba te atikala ndina mamona mutaba na bana na basi peti wana na so bima na tala ala kisinga bilo mo ono na swango na nte ono na swango te meta na komi pane ala kisinga bilo mo boye amwa mukime bilo ala kisinga ko ngamo mukolo nzima kyango teke betala mta ko la kisanga oui otiki histoire na mutuna he akoza ke so amona pene ko tsaba nte ye pena fona ya mai betala pena tikanga pena lo mona mutu akoza yona ya msupe ozaki ka sentiment na sake jour moko kenda na mais so mona pena mbali ya mo par mo sa le besoin faut comme ça mobile na place on a commaté faut ça air mo po fandi boy a surtout ka fon un téléphone sali lo mo boy e baby si mutu na yi akomi ka téléphone lu kana be ngai le personne kuta nai est-ce que de mbala lukake azana ide no temba mo salelo mo bazu pe ide no te le père photo kutana daba sala est-ce que faut ba sala faut le kadoma faut tout na ngalo do faut ce qu'on a sandé ni pas mbai na ngas qu'on a de l'action ba stratégie yo ça mo bai non moi je fais l'accent bal babilo mo boy o mo bai na komati pas mi bal ba onde ba mona ba onde ba spécialiste na biso te fio
tant ya bafana bete prise moboé na kangise matoi omone bakana biso biso pe photo za pena na chokuta na mbalo funa salelo moboé aganga penza bato bayoka on sali selo moboé pena avant pena boye moko avant so akiti mutu na sena pesa benga koma mwesne atangi kombo nanga na pesa benga koma mama bango moko bengi mama bango na kombo nanga yo da ba benga mama na bango na kombo na ba benga nante faut ça la sko ba bilo mo ko kan tete ba mono ndo beza ki ndumba te zandeka ba prise ya moi si o abeta mobile do ma pena nga pena ndeza so ki pena na bimi na faut scanner lo mona mutu faut scanner pena mutu ya mo vanti mo bobi do me lo sala nga wana Vous abonnez toujours, vous abonnez à DKM Flash TV. Vous avez un sentiment de ma bosse la poule, comme un c'est de l'X. Vous avez vraiment, bon, moi, la vidéo, moi, kaki, donc ma penda, nous avons fait des bien à photo, vous avez donc ma, la minute on va nous retard dans la radio. Nous retard la carte émission, mon bande de l'ancien bar combien. Et ça là vraiment bien. Donc bah mon abonnement penda, tese na pesa ba conseil bien ba hôtel mais basinde bo banga mo benga ngamingi bo mona soso te fiana za nduma non na pesa bino nde maye bo s'abonner toujours. Merci na boss nanga David Kanyama, merci na cameraman nanga DM mobile ambishi ya mwindo. Boss nanga de prix États-Unis ba bicho mwasi kezo ya nzambe na éviter. Éviter. Bon s'abonner toujours et ça va bien. Et ça on a Tokolilo.